Ilose ne matala I he mo'ona o apea ai sini whakaananga Roto keu se ihona panuka ola Messi Maria City of FATUFONUA Eko hai Tenelava Otoe Helia Si a ofa Ua fuku Fe ofa aki Numia Asi ono kona Oe maaki Oto hikihe Aho oe Le maaki Ofo maki Mai mua Si ofo Kani seli aki hoku loto mo'ua Eku moke ki te whaka lau kia kita Kekelesi oe opa nekeli ekina Ko kore ke uhu whangamoa I he talamalo whanua mo ngahi talawhakatapu katoa pe. O ku wha o atu mehen ke ata moe whainga maari e koni ke o atua I mo POLOKALAMA koia FATUFONUA fo o ki he weekend. Whaampoe e kainga mo whatawangi e kuongorere atu e POLOKALAMA ke te mo toki apina. Pea neonga koe koe taimi anga maheni ni kuma wha POLOKALAMA atu ai. Ka koe ngā koe where mo whawha ngahi whatongia ke he whahoko. Koe whainga maari e ni kulawa ke mawai PAULA PIVENI PIUKALA ke lama ke whahoko te tau POLOKALAMA FATUFONUA fo o ki he weekend. Tari loto fia ki mo tolu ko toa pe tau kau whataha e tau POLOKALAMA. I he taimita tau pe ka inga ku fia foki ke tai lerei PIVENI PIUKALA I he laine ki tonga eki ko ilo I pe ko e aha I fia ko aho lahi ni ngahi whatongia ke whahoko. Ka ku tai lerei ko PIVENI me whamalo atu ko ngā ko e lawa ke whaata mai ho taimi. Lawa ke whahoko pe POLOKALAMA FATUFONUA fo o ki he weekend. Ai ko ne tuhe tai ni mito e ta POLOKALAMA ke wika hau. Ai ko e POLOKALAMA wha o sia ki he tau ni. Lawa ke tau malo lo rewa Christmas mo wha start wai. Ka ihe ne pehe PIVENI whewheha ke whewhin. Ko ilo I be mahalo ko si taimien ke whahoko ai mohe ka ku whewheha ke atongana he whiawhini ko ilo pe mo longo katoanga pe atongana. Te fo ke whai whiri ko ia e whai campaign ko ia tonga tapu malu. Lere tuai ka whewheha ke PIVENI. Malu solo malu mo whaka maari. Io. Ko le pike hu whanga te pe whata. O ku kau fo ke e ki POLOKALAMA ko ni solo. E ngofua ke pui a u he. Ko ki POLOKALAMA ni e whahu ia. O ia o ia ke ki POLOKALAMA. Ai whapapa mawahi ko kuanga e kusio. Nega ke me lava ke wahi e ta whakaukau he platform ko e nika koe ki POLOKALAMA. Ko ka hoko ko makatunga lelei. No taranga ia ngai halfono fa politikale. Ki tala no he mama ki wai taulama he whapoi. Koi. Ko me ko e neongo e ga uma ye vini solo. Wai ongo sia ka ko mahino ka tiau nei e amanaki.
o kau mui mo kau whanongo. Koi. Pai biwhinga ki whakalawalawa. Mon la he pito e piven. Pe hange ko lau ko e ona pito ai whamatala ko ke whai. Ko aho ngau la he mongo si a pito ka te koi. Ka ko ngā ko hape taimi te talawai o be ai polokalama koloa ke fie maari e be ai ka ngau nau fie whanongo mai ke ngā isi ulo tonga hoko. Tato te fito ke tuunga koe whare areana e mahino foki piven. I whare area na tala foki he wike ko Mario atu e tāpuni whare area i he ahoni. Pea kuto e mao e whanongonongo ia me whare area tala mai o ku he kai tāpuni whare area rea pese sin ko ni o au ki he wafe ua tolu ai o ku kai ke tāpuni kai tolo i pe koe hai ai makatu unga na te lili na te lahi hangahi asenita ia na whahau whare area ke fia mau ke area i whawawawe po ngai fia mau me anga ko hai mga tuunga na te whaia e fo i uten ko ni o to e hoko a te whare area. Io, o mari e whoki o kai kia whamatala pau. Koi. O kai ke nauhanga o mai ai foi liu ko ni o mai hanu makatuunga. O atare vai ke kakai ke nauhanga speculate. Nauhanga na tō whakamakatunga e anga be nau whakaukau. Koi. Ono mo ni na o si announce mai he uko si. Na announce mai he uko si moko ine afio ke tāpuni. Ke tāpuni whare. Ka kiki whakaukange he mea ko niso. Na e Black 422 mai polokalama sivi hua e fomua. Ke whaia he aho fito hawalo. Pea nai toloi e polokalama ko e mahina ko whai tāpuni whare. O si ako whaiva mo ako laka mo whanau ako. Kai toki tala mai pe ia he aho o usite tō monite, a monite. Koi. He kai ke tāpune whare ia. E ne pērewa ko whakatu whiwhiri ai kai ke hoko e mea. Kai anga be whakafufua be aksolo. Mahal pe ko tuk tamaki ne awhio, ia whainga mea. Mantu fok na e mau ripoti. Na e awe he whare ka tau kau he tai whi maari ke ripoti. Na wanga whafufua he ku tipeiti whare he aho ko ia. O kai ke whaka whi maari e ripoti, pa goutui he kai ke whi maari e ne awhio ke ripoti. Pana kai ke uhiki he ripoti. Nā ku iri ke oa te wauti. Ke tari ripoti he anga e ku mahino koa a kuki he ripoti. Moi mea koe nā whakauau ke ton ke awe he ripoti ke ne awhia. Pai e, peo whakakata ki pe hoki. Moutari e huf tāpuni whare. E tafuru i motore ne awhia. Ai koe anga pe ku. E ku anga pe ku whakawalawalo peisi he kusio ke kakano i ripoti. Kai peke utu, ku wanga pe whakau ka lau he tu ipe lau hataha. Wanga he tu ike ne lau ka he i kai pe mai. Pe koia pe i kai, yo ga ka mala fo ke kai ko ke nau ha o pe mai. Ko ni ko da be ko ni mo ni avio be ku. Tenge tangi. E matunga i ai pe u ai nga himea o ku fam ke te ka ne ke nau te hanga o mai. Ko hanga be ni ai. Ko whakafua tu pe me he mea ko mai noi. Se ka waka mo i ripoti mo no awi ke. Kai I he tō pure lulu foki na os mahino pe ia te mo foki mai he pure lulu pa ta mai koe ke mau e kolomu. Ai krom pe ta mai rewa ka tō pure lulu na ai koe ke whai ai koe ai tāpuni ke whare area. Kana e toki whanongo holo madoria i he wakai pe ta mai kulere whare area. Ka ku kumi holo foki ku eke he kau he kakai koe ni he koe. O ku nau mui holo i he ni. Peko mau whakamafola atu e mo wheme a koe whare area. Pea utarangi o koe ke ahare tio o ia e mau hinga hare tio o koe i loto whare area ke nau o mai. Mahalo pe koe ke whare area. Tok mahino e ahonta na e lere pe whare area. Ka koku whehu i atu
ko hinga ko ki fa mafola mai ko hinga me ngahi ka taha ngo na ka na na tol fai fi fatongia pe na te ta ofi ha fai nga me na mo ale fa ale o fi ma o ye ki o fa no ki ai fonua na ko kilo pe o tu ko fa le na ke le tio koi ka kwai me to ton ki fa ton he nga mindset o fa le ke mahino i fa le ko pure nga o ka kai ko yo ilo po me hato ma uhinga to ma lunga ke na hanga o to pe to ya ko ki te ha me e ta tau i pe ko ale ai ta fo fo ke na ki o pe ko ha te ale ai me ta ke na hanga mahino ko pure nga o ka kai ko fo to ton ya to ton ki nga o fa le ke na provide service ko ya ke lava ka kai o fa no ke me na ko fo nga o fa i fa le koi ege médio do polícia que se sin hoko so pia pe ai lere e solo ixio ki he kai ki tapu e ko yanga ko fo ka pa na tapu official ai foi taun e to ava pe official pe ki he ke fa mai patseti isune ai ki aure mo ixio ko no lere go ni o wai ke lote na fio ke tapu ni fare ai mai no rahi ngai nga o ke fai e le pele va ku malava ke te lava pe o he sea ha fare area e va veda depending e anga ase ni ta ku o fa hu pa ngo la ula he uri poti o me go report o fruto o te ke talanga ka ba me fo ka report ka to to ni talanga ki mo o ko mai pasiti ke talanga koi ai ko le tu he tai ni mi o ku ko hare ba tu nga gui ai fare area o ku mo to ke hoko atu pe nga i a malolo pe ku mo toloi ki ha fai nga time ke to ki ui ai o ku toloia ai toloi whanonongo ai ko toloi whanonongo ko ke lera whare area o reo ke tuk whanonongo mai sea ai ka pai au pe ke wika au whi mau sea ke whawa e whawa koi ko ngai toloi pe ka fe ai me ko na ho ha ki ai nga ka ta contractors ai ko na alwe pre anga mo ngo fa fonga e ua o tala noa mo nga ka ta halanga ko ni pe ke ripoti mai fare area na ka wi ha mo tala noa i he foi a ko na mo foki mai fare area io ko foi isi u pe ai tahana e lava hono discussi he o wai fe fi ho bombongi na ke mau ko romo koi e lahi ai o wau na fi ta ka ni sta mai o kana e isi u na raise ke ai he sea ko te raise pe o ku fi mau ke fa fe feka ai lao mo ta fa ki ko ne fare area koi kia o ku hange ku fa la ve ki mo so he tu ko ai fare area pe mo e pure anga mo executive koi na ka ke hoko ko issue mahalo he aho ko he na to lahi ko fil ka to pe he tu koi hoko ko issue he ahon hoko ko issue he ahon ko kai ke clearly define ai foi ti ma ke sin separation of power koi ai o kai ke mat o ko ngo e o ku neongo o tu ni ku ni mata ku si uraki ai konstitutone ke taliui ai pure anga ki he whare area. Ka uki kai ke operationalize ia. He koe whanki, o koe whanki matawaiwai ia. He api e zea, o asi mai ia. O ne katai whimariwe pare mia whaingo fua ke pare mia ia. Ke ne tuke se atu. Ka ukai ke whaingo fua. So ke ne tua na koe ia, koe foi konga he lau whima ke whalili. He koe tutun ko he lau ia pehe. Ko ne loto pe pare mia ia moi vai ua o i whare area. Ai vai ua ko toko taha tolu. Sai. Ka ke ka hoko ko pare mia o pake ke mau ko toko taha wha. So ke whai ngofua ke nau tuko se aki tua. He kai ke whi mau e toko taha wha. Ai ko ka ke hoko ko pare mia o pake ke mau e ai fui vote taha wha. Ko toko taha wha ke nau support ko.
ka fe mau ke tu hui fo se au fe mau ko ta tol ai ko sio ko mata vai vai ai leva ai fatongi ai se a pauleva ke hange fa ke he ke leva se ai ke pare mia i anga tu fa sistemi ko ke hui nga we fa ke he ke se ai tai mi ke pare mia ka hanga he fo sistemia o drive se a ke ne watch out the interest pare mia he ko ne itape pare mia he se a fa ngo fo ali he pare mia a se a ki tu a so ke fa nga ta ya go fi ta yu ya ki aia ene pe fe ma uia ke whakawhekawheka. He tau mani he ka pae e peheni. Kai ke alu peka minista ai he nau ngahi whakaukau mo nau ngahi mea u whema. Kai misi mau pe ko romuia. Hau e whaingata ake whaitutuni e se ake ne tau tea kau minista. E ka loto mama e kau minista ake nau whai ai pare mea. E tuhi po se a se koe mahu inga ia koe solo sistemi e. Ke ai e sistemi ke lava o mahino au pita tima ke sine separation e power. E ko isi ne pa ko hanga ko lau ko foi isi ure pe ko ta ko nei na lahi taimi ane afi. Ko foi isi ko toitani. Ai solo ko me ko ni na mau to ke ai mo ka fa fonga. Ka ju popo ke fotu e ka fa fonga na ju popo ke fotu e pure anga. E na pe de anga popo. Fotu e ka fa fonga ke o mai toitani ke o ave ki he social committee. Ke na au na to ki ai. Fotu e pure anga ke o anga toitani ke na au na to ki ai. Ko me na kulo tau ki ai. Kai ke follow in he ngo foi fotu. Kana ko me ko na uhinga ko ka o te tu ka fa mandanso. Kai ke utui to ton ke o mai me fa teknikare ke fai tu ton for politikare. He ko choko ya he ko tau to fai be one so tau repeat the process ko ya. Tau entonces da dol me na fai fleche vere me na fai po yo te ndoa. Hono o mai polokalama tanuhala mo ngau fa teknikare ya ke fai tu ton for politikare. Panau na to tu ia te mau inga lori ko para fitu noa. Pa tu ia te kauta. Tu ton for politikare ko o mai me for politikare me for teknikare ko vaka ke asese si we fine se vaka o mai ututuni fa teknikare tu ta vaki ka tu ton for politikare dia ai vaka ke fa tau mo mau inga ke fa tau ene pe na refuse with all my energy ke mau muy o endorse ai foi whakau ai foi process ngā wewe now kai pe ke utui o to tonu ke o mai e foi toitangi ai kaulanga kau contractors ke fai tutuni ai whare area whakapulikare na hutu e whakapoki ke pure anga kai makatuunga i he o atu he whare area ai direction pe a os pe whekau ke nau whoki mai o report pe whakawhi maari e ke kau contractor. He kono ngā whoki kono neongo kau he tui, whawhoi tui. Toi tangi whakatekini kare koni ki toni ke a mai whare area, nai tutoni ke solova, he foi mechanism whakatekini kare, nai os tu upe he u kontureki. O kāluia ke tribunal, o whai e lau e arbitrations. Sai, ka koini. O se tutuna tu leo whare area, ke sio ki ai kau teknikare, ka o atu leo moiongo me mi pai ua, me he whare area, ke na mi hange ha observa, ke whakapapaui, o kui kai ke hanga he pure anga, o hanga he pure anga whakairifia, i pe whakamana i ai kau contractor. Whakapapaui o observe ha foi process whakateknikare. Pea osko ia, pea whekau rewa, i he aho fitu me ai, nau whoki mai rewa ni awhi o mai report. So koe uhinga ia nā kurotau ki ai, ke pehe, ke oua te mau kau noa, ka oange ngahi sino ngau e whateknikare ke nau function, ka nau reporti mai ke sino whakitare. Koe mea nau ke whia ai, e neau e osa nea whi, whahoko whai mea ba. Ka oate whatata koe ni ke whakafofua kai so. Na ea i tohi tangi,
na mo whanau ka to tangia association e kau ngoe. E nau tai whie maari e ke he fo i toi tūni, regulation, na e o mai ke whakangofua e kau foreign investor. Koi. Pea koe toi tangi koe anai, na nau ave pe ke pure anga. Hau ke ahon dia ke report, bai, te ke ilo e kau toi tangi e poka hape ko whai ai. Ke he koe e kusio, ke mahu inga koe, ke ilo e whare area, e nau whamsi ma nau role. Ai koe me e koe nai hoko ania. Koi. Maari a pito e whakaukau pe ku tau sira tu ki ai, koe konga ko ia o ku ai ni ngā uele rei. He koe ko atu e i tohi tangi, ate tūtuni mo o pe o te area e me a koe hako me wha teknikare, whakafoki mai pe o ripoti mai ke whare area ke ilo i ko haa mo mea nai whai. Ko ne osi, pea ilo he kakai fo, he ko ne a upe ki whare area, ko ne whanongo i kakai fo nua, ki hono whamafola mai, ko he mea e ni koko, ku whai whelo toi ki he haa, Aia koe i konga ini o ku lahi ai hono tuku aki i he tainimi o pehe ku ke li aki e koe ka whafunga patoa ka ke whai pe koho mea pe a koe whafoi tui tui pe ku ke heke koe ka whai ngā tawha ake tahana kua hakulupu ke unu koe ki ai. Koe mea fuke solo koe whatara noa i mantuina ta whawhinga ke tahanga o define le lei ai kehe a matua pe mo he whaprofessionale. Koe. Koe hanga ia perceptioni, ke ko pe kuri koe, hanga e whakaukau. Koe o hunga pe o hake pure hanga e nau fotu o hake pana wheko aki pe. O sea koe koe ke nofa tae whaukau, pe sorofa whewhe palpare mahe tari mai kau toi tangi. Se mo kina nau tau aki ko, ka ngana ka e tau mea koe ke tau kam auti moha solution. E sio ke foi. Ko au ko na ku fia au pito. O se angi hono tano. So koe o si koe ai tarano ai to tangi o foki mai koe ne afi. O loaki e hanga pure anga o compensate ai mea koe na hinga mai na tangi. Na ia feila me kontureki ke na hanga address cost. O no prepare ai site, Taki ura taki vai ngahi preconditions kai to grava activate ai control. Are pure anga vahe foi tahkil foi tahamano hivafe. Tamano hivafe ke ne compensate konga koia. Ospa na te tana kuma mo pesete hiva ki ai. Pesete hiva ki ai ke ne address inflation. Sai pau na foto mai ke koe hoko pe tala noa. Koe mea koe na fie ai. O ku react pe responde pure anga. Ki he tangi o whai. Whakamakatunga he ngahi condition, ngahi ground requirement criteria whakateknikare. Sai. Koe taha mea na toki ilo pe ane afi. I he reporti koe me he pure anga. Na e nauhanga pai la te i langa fo i whare kehe e fitu. Aina na osanga o exercise. O ngawe me e du set ke fo i whare e fitu. Pa nauhanga le vai o ngawe a ke costing ko ia. Ke nau nominate ke fo i mata i fika koe. E osi e nauhanga langa pe e nau tole fo i whare e fitu. Ke hau o fo i sampolo le le ia. O fo i paces le le ia. Sai. Osi ko ia pa nau tuku mai pa nau pe mai te mau te wate pesete hiva pa mau te totonga te mimi ua mano. Ke hau o kurang le leibe tai. Na tau kawe rewa e whahai taha. Ke o mai e lisi ko ui ko bill of quantity ke whahano compare. Kau na kai ke futui ai. He ko foi market ko open market diau malawa peke ke mau kita mea nei panga hiwangiau ma o panga hiwangiau au fitoka kia koe ka kiau na e ki o ngoi ai mahu inga ko ke whakata foi playing field na hoare wheloto ka mate tamata he ai ke tau te alge foi ka koe mahino whakate au koe vea na sai hono tala noa ia nea yo mahino lewa
Koe katoa u tānaki koe ni solo. Ko pau ke totongia. Kana kai ke kawi he patseti. Ma tui ko appropriation bill oku tutuni ai ke nau whakamore ki peo ai sirine whatatau ke polokalama. Kai ke toi ngofua ke nau toi whetoho aki holo u mea ka pau ne kai ke he patseti. Ai ko ki ore ki aina e ne mai lewa foi clarity. Ko pau ai u amang ko toi wahei. Ke approve me whare area. Whatatau ke ku whitualu. So ke mau ke foi clarity he mpono tālanga i umea ko ia. Pea mahino rewa, ai mahu inga ke o pea reporti mai. Ke approve whare area. Ai foi supplementary budget ko ia. So ke foi process pe nia ko sio o ku nehanga pe ia o whakatontonu. O whakanatula pe, Ka koe mea koe nau tau kapo i he mea koe. Mahino e iai e toi whakamore mawahe me he mea nai ospatseti. Nau oange whatata koe lau koe Einstein ni koe. Koe education cost money, but it will cost you more if you don't. Ai ko whakatata. Neongo koe ki adjustment koe ni tene cost. Ai paanga ke toi allocate for o me whare area. Ka kapau he kai ke tau whai ki whamore sisi koe ia. It will cost us more. He wai apia, wai whamire e wangeau maani mau nau whakango mai nau tolu. E whai mo osu mua nau whareka nau hiki kai ki mua ki masi. Pena nanga iau iau. O pou ia ripoti. Kawa mo katokanga aku ia. Nā koe teke ia e whae i taha koe whinga mai e tamata ake nā whelotoi mai. Kai whakatokanga. Kai ke iau nā ku kawange ko lau. Nau sio mai nau toria he enkoro ke. Ka nau sio tau he enkoro. Solo koe whakaukau koe ai pātoa. Ke pure i re tukau. Neongo kātoa pe ngahi drive ai whimau pe koe tangi ka kai. Kai kei whakapoto pe ai solution o mai. Te tau. In all fairness, ka pau te tau tafoka pe tau tolke. Ave mea ea koe tau toi tangi. Tau hanga na tau e ka kai tau tukau. Tau so ai ki au ia. O mahu inga pito ke tau whetukutuku. E le volo o amatua. Ke tau lava o ki elevati e foi tunga fa professionale. Koe tunga koe whatata mahi non ke tunga fa professionale so. Tau pehepe ka pau ko au koe medical doctor. Pe au ke au pe mo security i hapa. Pe a osi wike taha ulawe ama security o le aki mai fare maha ko au e ko on duty. Apau te unofo he whakaukau wha amatua. Hei kai te o mai au e itahi security o sevi aki e whatongia wha professionale. Ka koe timani o professional obligation ni. Ko pau ke elevate ko deliver to the best of your knowledge. So koe ai koe ke pehe ke ukau ke whahai koe ka tuke whahai koe neongo kata o tonu ange pe sayang e whotu koe ka uipe koe ke mau whahai tuku pe ke mau tau e mau tau whangatua pe e re molo whakamatua koe mea koe ka ki au whuke solo u kai ke uiri si au to do what is right even if I'm alone. Ai kone tu koe a biveni o ku o mahu inga maari e bak mahino peka te au e whamatala ko ke whai. Pero ngā ko seo te mahu inga maari e pito ai whakaukau pia. He kumata unga whak he uhinga koe ni ke au mai. O ku mahino nai ki he kau popo, tau pehe ke kau pātoa. O ku mahino ka te kinau tolu pia ku sai pe ke unga e mahino peka te kinau tolu i anga whakaukau. Io, o seo ke o ku tuange peke tau teka he mahino pia. Me koe mahino e mahino pia. Me kunya le pe.
Ko tio ke ai he ko no foko kau at foki ko time lai. Ma ho nga mari foki e o time na ki fa matala I he fa matala ko ke tu unga ko e lava pe ai pare mia ia mo pure anga ke na hanga o foto ke tu hui fo sea he. Nga pa ke fa tala mai foko I he fa tala no fa system technically tala no fa system ka ko ke uhinga ia o behe ku alo se ia o finga ke frau le ore ke fa go ke ona tu hi foi ko nga ko ta fa aki ko ta ha malaba be fokia ke to hala he kakaia be he ko me ene ku ta tala mai ko se a fa ke pare mia ko nga ke ona tu hi foi ka ko nga fo ke ko la hita fo ke ta tala no ata I he POLOKALAMA FATUFONUA fo o ta tala no I sistemi me fa teknikal ko ya nga ene tu o ku malava ka ko me ia o fai ko ia sea ka ko mare ia he time ko wa ko pe ko tu si o le re pe ka kai piveni te na ilo I pe pa ko ilo ko to ko la ia pito ia o mahino pe ke na to ia ka venga ko fai tala no ko fa mama ai kakai e fonua piveni ho wakai o ku ke nofo pe ai lele ko POLOKALAMA pe ku ta un dau ka vetu ke Oye, he go time ta tau pe fuk solo. E kusio, koi ko me ko ni ta fa ta no be ke. Ko tau ne o ka to e u fa pa ti fa fa hai go ni. koi Tau he fu waka pe. koi Ko ne go to pe waka go pe mai go to pe pure aga ka tau a ta to. Ta mo to koi ka to. That's one aspect that we need. So why be taimia why taimia ko ono define go ai party ia mau inga pito e tau be ko vote of no confidence. koi That is a clear indicator ke ne hanga define fitu te kau ke. Ka ko koi taimo ka no ai ka solutions. Ki solution ki ta fi mari hakakai. koi You better elevate, you better transcend or think about solutions, not about you winning or the others winning. Igual con Clau, eso. koi No, I talk about it. No fue por acá que fakiki me cau contracta. koi Pero no toki feta kai pe ko haikton. So ngale na to lutai mai ngai familia que na u ke Christmas. koi Kate na feta kai ai pe na to lia pe kai pe que lo te por acá que tú mai kilo te cau contracta, kai que lo te cau contracta que tú mai kilo te por acá. koi Fu matua. koi mon la happy e bimen nai e tahana ne se ni mai ka awe ai foi kup ke hanga eke atu ka koe ko kup fitu hiva ko ni stuto ne ko to na ko ne kore mai ko nga mahalo ko fo itaha ko ni he whakau ko no tukua ki ko movement ko e patoa ko na tau mua ke liukawa ke tu hifo tu I ko hugi whare area ko tau mua ke to e mawhai tu I mo kau no pere ko hafua e uwha matala pe hepana ne se ni mai ko kup fitu hiva o ne kore mai ke o atu mua ke sio ange ki ai pe oku malava u mea ko ia he kone mao ko ana he ne tala mai ko movement ko patoa ko na tau mua ke whakatemo ka lati ange ai sistemi mo whaunga whanua ka kai ke tau mua ke whahariu kawa mga himea behe ka koe pana wanga o sio hifo ke kup fitu hiva o lau hifo kup fitu hiva o ku tala nope ke ngahi mea o kulawa e whare area whai whare area pia mo ngahi mea mahau wha ku tala mai he kai ke lava o whahala ki ai ka te tuku atpeka te koe biven ke te ki whanga no ki whalolo to mai ai foi kupu koe nika ta toki foki ki he mea ta Ia ko kuk fitu hiva ia o ke mau be. ia koe na ku hulu e te koe na screen Ko kuk fitu hiva ia o ne hanga o define mai mea o malava ke whatonton me whare area I ko nisto me mea ko ke malava. koe Ai ko no whare au ngofua ke whare area ke area I ono whatonton e ko nisto tone.
Pau wi kai ko we ngahi lao e tawa taina. So ngai ko konga ula ki lao tawa taina ka kupu tol ku fa malau ke kupu taho valu. Ai ko tawa taina ko ke rea. E tawa taina ke tohi more a ko whakaukau. Ko ngai ngai kai ke mo ngahi lao ke ho ke tui so ko me go malu e tui. So o farea pe foko ko ni su done o le malu e tui. Ke tu ke alu ke alu e tu whaholo. Ai mga hitofia mo hingoa e ho e ki me ko me go na define to go kamatanga e tu whaholo. Ko ke te mo fo ke te whalau kia Kai longa haku pe ko ni su done loto ke whatontono e whare area whahire na hui gani matua tolu ki ai e whare area e awe ngai kupu na loto ke whatontono ke tui. Pea ka pau o loto taha ke ngai whatontono ko e kabinete e ne ahio e tok ngofua ke tui ke whinangalo ki ai. Pea ihe ai e tui ono hua whagi ai e hoko rewa koe lao. Koe konga koe me go ko whahino hino go me whamawanga ka ia whatonton me whare area whatonton me whai me whatonton ke koni sudone whai me me whare area sai ko konga ko ke tukua ki ke to ai mawhai tu I mo ka no pele ko foi whakana whala ia na talu ko malo ko si mafu pe uanga te o atu pro te kai te mafu te uanga te kai o mai pe te ko no mo ni solo sio ke malu ga tu yo no foi e con isuto tu ni e con isuto ni ko ha tu e alvia ho he ha so tu ni sai tu ni e con isuto ni o ku vito he tu I ai lago do de ko o ia wa fa tu ku sai ko whakau ko ka whau hala o atu ke to ma fai tu I mo pe tene whakamone ko uhinga ko ke uhinga le re e whainga whakana whala o mai whakakawa tonga I whare area so kia whai me lahi whai he tama ko ni sea ko mika katoe ai whainga tuku aki whana whala ko so la kuhanga whawhipaki malo ya pita ni ai sea ko ni ko mika katoe e mahino ka jau mandu na usi leo ka bege to area we e whare area e komika kantoga rego fito. Mau kamata pe ane afi, hu mai e tala mai ko me ena ni whanonga he kawatonga. Masi e ta e fie maari, te gai ke lau mai ripoti e tari o ke toitani. O smalanga ia o e lau e ripoti he, o hala ripoti o haa ko nga, o me ena e whanonga I kawatonga. E solo. Pe neongo e kuloto ke whanong ke ripoti mo ke hanga o whakanga I pureanga. Kai ke usai ia he, o kai fo ke o kaua he whahinga. O ko usai ia ke more o taimi, kai tātāranga pe hatahai au tai mahinga. Pau fotu e au ke he sea whare area. O ko ho haa lahi ke tuunga whakakau tuunga mama ui sea ko mikakata. He kune mau I. Ka au pe o kore. E whamanatu ke sea. Na winga no whao he o tua te ringa ke ua. Kai taha ngutu. Ke rea tua taha. Ka ke whanonga tu oua. Kai oua e rea tu oua. Ka nau fuotu ai peke whitongi ai peka na e pe sea. Mau ko mau malolo ko o se taimi. Mau malolo mau lo tu ge ka mau foki mai tau fo a pau ke tatau pe anga e whakaukau ka tu whai hatu tunia. Ka kono mo ni solo ko foi whainga whakana whala ko ia o whai pe he ki whaluka ka kai ka ke sio ke konistu tone sio nge ke konistu tone kupu taha fitu ko konistu tone pe he konistu tone ke whai he tu I ene pure tai whiwhi manako ke ua lelei pe ai ha kulupu kai kovi kia kulupu ke ua sai kana e uhinga ia he ko tu ko kupu tolu taha he konistu tone ko tawal fitonima ko executive ko na fio mo ne kabineti so ke foi ni ko ni ko osfai
ai ko na to fai he wano hong fulu kono liu na to e ne afio me ma fai pure kai fo tu e kabineti ai ka ko foi loka ko na tu he ne afio e tu po ula ki pena ne ai he ia te ia pe he taval fitunima o ko ke apply ke pure ula ki ko winga fili mana ko pure ula ki kai ke lava he la o ia fa me ki ai he be so ke utuni he kupta fitu ke ne hanga o mapure e pure ula ki ko ne afio ke o te ne fai ne pure fili mana Koi. Kari riu ya ko he wano hongo fulu to e ne afio ka tu pe kabineti ko fe foi loka ne mai ke kabineti ke o te na fili mana ka ja foi loka pe ya sai ha ore vai pare mia pe mai e utan pe hala ai fa hinga pe e ka mai ka ko ha ya ko fili mana ko ya Ke koe fuke haloka ke loka ia ki nau tolu. Ya so ke ko hinga o ko awe o ko esi ke jau ya ke o mai fa na fala ko ngau e patoa ke to e mafai tu i ko tu i o kwa fanga tu ku tata pe ko hinga fa rea solo Koi. e hinga ko tu polo aki ke tu kwa e tau talanga e hala fononga mo mafai o fonua i tu he po vai mo fa puli ka tau ma talanga he mama i loto fa rea he mata pe ni ka ko Mola. ko hinga na ave ka kai ge o ako kana hanga rewa he fare area o vahe pachet ma vahe me tu ha ka kai ke ave ho i ge ako Koi. au no ke fata me pena to po vai fare area e hinga to fato kanga solo he ka pau he ka ke tau un he mama harewa au mo mata e peni harewa au nga hono to ya ko i tau tolo ka ke tu pe to he va po uri ke tau ngau me pe pulu kau ma tu ko ya lai tau ngau me pe foi uno fe na tu jo na ko si mo tolu pu ku me te a o i tu hatu ke tai ke ya ko i tau tolu ke tau to il ha me ke hange mo me mama ni he ko fe ui ko ha ho ma ka tu ngau ke tangu to i fare area ko fe ho peni ke ko ho ha u mo fu pulu kau ki fare area Mola he. ke whakatala tua e whangatua ki whakanawhala, whakakaukau pe he tokua, koe ngaue ai pātoa, koe tō mawhai. Koe e rau tātua e te whito ngaue ai pātoa. Koi. Kau kire a bea hei taha kau ho eiki, ne pehe. Koe visone ai pātoa, koe visone koe au whakalukufua. Koi. Me a pango koe pātoa pe unau ngaue e visone. Ka koe visone koe au totoni ke ngaue e whakalukufua e whanau. Kau no pere, kau take bureang, kau ngau fa bureang, kakai. Ko ye wira po hambe o te tu wai ngai fu foi tu ki ko ya mafu pe wanga na do atu to mai o kai. He ta o ke ta o me o se ta fa no me ke kai me fu. Kani wanga ko. Oku ai whaketai me lahi ia, oku ai ni ihia i tala noa politikare. Oku ai ni ihia, oku nau kone ki ai beke ke aha ha konga ke liliu i he konstituto ne ko sanga ko nau o skai kai la pena tolu ia e to e mawhai e tui e ko whinga hae ka hiri ko ia ko mana tu i pena ia e to fola tu pou ni mana ne nane whakahai ko mea ko ni whia mau ke whai peki a liliu ke liliu mau pe i he whanonga ka lawa ke tatau mo yanga ko o tuunga ku ia he whanua o ka whia mau e whale area pe mo pure anga ke whakahoko ai whanki liliu ko ia ke tau koni stutone he Ia. Ke solo, o ye mai no pega te au e tonga whakaukau au wai pe tawa tai ne tahaia. Ke ne opinion. Kau kai eu tia ko hambe i tau tuelo ai. E wa ha ka ta to ma to mo pa ta to ro pa ta fi tuange e ko. Mahino pito piven ko ti mahalo ku mahino e ta fa ko ya mo fehu ko na mai ta ko ni ka ki fra os ma ki mo ko ga ta taimi ai o kai isi o kulo tonga hoko holo i he nga fe tu
ai fanki no peseti I pe peseti la lai o fai hol he tu kolo ko ai ka taha ku na fa hoko pe ku lahi apito ai kakai o ku na o ku sia ki na tol mahal pe na ilo be na tol hono nunu aka ko e ka ko ke te ha option e fai ko ma ko me bit o na so te fai nga mari ke ma wa se ni ti ko e fa ha ko no ka ku o ku ke ilo no ko ni hoko ko ni pe ku o sia watu ha an o atu ka te koe hani ihi me mahenga po ha kakai pehe whanua. Ia solo pa koe foi tunga wha mamahi ia. Mai no koe ke motuani ai. Kau ki whamatara ki foi polokalama koe aka tato ki taranoa rewa ke fotu whakakau kau ai ke fotu ke koe aka. O wai kau tahain ko wui ko SPPT. Koe nau whonga ngā we nau o ke whanki community o tāketi pehe kau tae mau ngā we. Informo se ka. O whotuka nau tolu. Te nau lawa no nau whanki sirini ke kamataka nau whanki business. Ke hange ko ai nau whanki tutu. Ai whanki le tapai ngatu. Ai nau ki wapakeke. Ai nau whanki wharekai. Pau nau no nau kamata panga tahafe. Ai pesete ua ni mai tafa whoke no. Ako foi no foi polokalama no ko tope ko hono start when the end fe ngombe mo foi ta begin to end foi ta peta ai ka pau ko no tahafe ko tahe ne ngai conditions ko ke no ko pau ke nau form up na to nau ki community nau ki group re vai tahe ia ko ki foi group lika pe ko ia yo ko ne hanga coordinated ki ono tāna ke nau silini, mo nau pēni rewa nau no e tahafe, o kai ke o mai ka kato tahafe, o maha hiwa ngeau, o ngō fulu koe, to o ate ngai whi kehe mo e mea he, sai, ta koe nau tā whakafoki, o nau tā e foi, pānga e tahafe, ua ngeau ni manoa, ai koe pesete ua ni mai nau tā no, sai, kau nau lele lewa wheweit koe pa ai osi koe ia te nau osi nau whi tā koe ai popeni lewa nau tā te nau tā panga e wango frutupu he wiki ai ko wiki ni maua ai ko ne osi koe osi tahafe wangeau ni manoa kau pehene nau mea ai ka pau koe nau kurupu toko hongo fulu pe toko tānima ko pau koe nau tā koe toko pau kai ke mau ai tā no ai ki hatoko tā pau ke hanga pau ke responsible kulupu ko no ta responsible ka pau ki kulupu ono lukuluku to nau fundraising pa nau pe pa nau tongi le va me ta no ta ma ko to ha ina ai o hanga he foi polokalama o create ki foi community approach ke nau responsible ke foi so hanga ha foi community ai ko he ka lava ori aki e kai pe ko pau pe ke nau tai foi amount he foi ui ke ko to pe ka ta sai ka pau le vai hola hata ya nau tol ko ki kulupu pe nau vai hono tracy o puke mai pe whaka ilo pe ai ka to ai foi mechanism o fai ki kulupu ko kusio ko aku ki he whakaukau i koe ki foi scheme ko ni ko kau employee ka toa ai kau ni ma toa ko di fu kau ta to mai na tole se ni ku ke fai ke na fa kau wi kai ke malawa ki fo programa go ya o fai fo repayment ai to kau mai ngau e mari hon mai to kau mai ai whanau hono whinga ke kā ke vilo pe. Ka mea ko maari e solo he capitalize ki ai ki whakaukau e ki business ko ni capitalize o tau vai anga. Ka o ate tahe tau kau vai anga. O kei lako hoko mai pe haputu.
Ko tolo toke ave katoa to me ako ko te malawa fai aki. Pau te no me fai tu e pai ke te to hoa ki ta pe ha interest. Te to ha ore wa toki ka. Ka fai ha mari, ka fai ha ki katoa ate tahi ne po te tamsi. Ko ngahi kai po ka konferenisi. Te ko fai nga vai anga ia kautonga. E kuna umana ko na vai anga ai whakamamata. Pau ke whai mea ko ia ko. Mea ko ke toki. Tai no mo mea toki. Fo mea ka dogi mo. Ka kono whatu tāmaki. He koe fula lahi pe sete tā ai weiti ko ke nau tā. E iku rewa pe heni anga i whakaukau. E iku te nau toi o toi ki. No mai mea ki whi. Kau tā no ke. Ke o mai ki tapu ia te mea koe. Kai awa mea koe, pa te alu, awa te hoi taimi ko koe, kai ke rawa, pa o rewa te no mehe ke kau taha ke tāki kau taha koe, mo tāki kau taha koe. Anu rewa ke hoi taimi. Oku, ki lahi ange tāwani ko koe ngai, ai paluparema. Pa kai rewa ke te toi, whai mooni rewa. Te kamata rewa ke te alo, o fuakavaloi. Ko huni mai ke lang te fuak mai uka o atu se di. O le alu ko ya alu ai pe. So kamata le ke mapaki ngai faipa. Fra mola le une ke puke. Ai faunga go. Kai ke. Ko hinga ko aku. Os ko mahino yanga ko foi palpal. So ko apare alu te no au fitua. Iki lewa mihi wanima pise te wanima pise tau noa. Whakapai ale te noa o tahamano. Ka hiki lewa me aimo pise te tau nima. Sai, koe whakaukau ka aku solo. Ko whee lewa posisi ne pure anga. Kup tahavalu koe koni sutone koe amanaki a e kakai e hanga he pure anga o malu iki nau tolu. Sai, ki au he kio koe fo i senario koe ya. Hanga he pure anga he tuwange mai ulofi ke aluat ke whangasipi ko kai he lalo tere a he mohuku koe ya. To'o ne ave whangasipi. Ai ki au rewa, o kuei rewa, ai rolu ia. Ai pure anga. Koe pure anga o kawai, ai kabineti kawai whare area kawai whamau anga. Koe rolu ai pure anga. Ke nau device ha system ke ne malui ho nau kakai, especially a informal sector. Ko formal sector o sai bea sol. Ke kono inga ngau e pure anga pe nau tolpa ko lere ngai business o ku pau e nau income pa. Pakatoki advance pe no no lava pe na. Ka ko informal sector o pe o ko hangare vai o whihu ia pe hui whi ia e ako. Where is education in the midst of this? O nau whei lai ke o nau whei lai ke nau device ha solution ke whakahau whikakai koe ni me pese tauna. Nā hui wharearea ni a whina o mau whainga maaria i minister panga lolo tonga, mai minister panga malolo. Aisa keke. Nā kuhanga whehu ia na ua pe kui wheho na. Wheho mo tau kei. Ai rolo education. O kai ke molawa i o whakaukau ke malu i informal sector. He ko informal sector ko the most vulnerable financial wise ia. I society. Nā hanga challenge naua. Neongo pa ko kuhinga challenge he kuia ai polokalama ai pure anga pese te ta. Solo ko eke ko ke fine mata hame ko ke mo ke pure anga ke pese te ta. So fa matala no mai. Fo I pe na tolu ia he processi ko fa ke pa ke wange mo me malu I pa ke wan ai me ko ka ke na ma u na tolu. Whakakaukau mai foi polokalama ia I he formal sector. Kau ke ne hanga ia accommodate ai informal sector. Ai me ko ke o fe mau ke wanga me malu, wanga a me alere, wanga kau ko me ia
kai ke ma o me e go ya he informal sector ko na u mau anga mo u na to ria ti penia he me si pe ya o marketing o vale pe sai marketing a go ya a o wi ke go kala me ai go ke la market so kai ke ha fa nga guarantee ke consistency ai go fe ma o he commercial bank so ene pe hele ko pe tu le ha me mo no he SPBT lo tonga mo ilo pese to no ai ta interesting tamai na to fai ngo fua au pite ki sistemi ya ki he mau mata vai mau to ne o ene la i go ka ko me mau ala tau fa ma to le mata pa go wa ma tai go fa fe mau ko fo go he commission bank ai go he pese de ta o fe mau yo fe mau ka bom ai toki alo foi prosesia to mau mai na ka o si tanto mai ia ko ke te la pa ka ke hui ga le fa tanto ke o ministra pa nga go ni ko foi poto o na hui ga na o mai o ako ha me ko na lava ti va ja solution ke fa ngo fu hange ko SPPT kai interest pese de ta hange ko commercial bank Karena kore awe ke minister panga. Kapa awe ke mo lava mo mai motor hak foi budget. Kau hanga operationalize pa wat mo na foto tu. Kau hanga trial pa tapit. So ke me ko ni ko stana ki mai te ke kakato mai kau kulupu fa fini mantu e go o na no fa mantu ka ke lava da no fa foi tu me ko ni so. Pau pe ke grup que foi grup so que na ngau e ke tau fetai aki fehai aki fra fetai eti mana tui neongo ai pe fe ho vai ate ke mago ho kulupu so que foi fetai aki wa te ke mago kulupu na pa ko pau ai pe ke feinga ke kaho ki no so que foi strength ia go ai ki foi fetai aki wa okay ke kakato mai ngang kulupu ka kuloto ke kakato mai o loto ke kakato mai ke make a better decisions he wei pe mau panga wa henga ka ko ni solo ka ke fakau mai ke wanga o state foi ke si ke ho minister ko ta ko fa ma popo mai o worth in $500,000 a silini o ku he ku kainga tonda fitu ke kauta ko SPBT Pautan ai. Mo fakau ang pese te wa ni minimum. Ko te banga e ova he taha kilo o ku taha ki kai ko ni he ta wo dobe. Ki kau taha ko. Ova he taha kilo ko interest. Ko tanga mo fakau ko kau no ko kau employee. Ko kau ngau e je kau taha. Ko tanga ke fe ni ka pa pe mo mai mo ha foi $500,000 ka mahanga exercise foi simplicity ai go ngau SPBT ka hanga apply big na tafa for the percentage moi he fu tokoni apito ia piveni ko o ilo afo hanga kanga fanongo ko o ilo afo ke ai venga me ko ni fanki ko logo ko tapino he ai ko me ki fine moto a Filipino ne heti ko vila ko tapino ko fe na bito ai kakai he mana tu ko na focus ko je na wana toria engage ka nga fa pureanga pa ko je na engage na toria hate ko ka ta nga we unemployment ni informal sector ka ko fe tu uia na to ton ge hang he pureanga toka nga ikina ka ke whakakau mai solo whakakau so ke scheme ne pureanga na hanga o vari mai he media o na wahe ta fa miliona he ka go to pe o ave ke pange whalakalaka ke no pese te ta no pese te fa ai masive siva informal sector ang na pe ka ngowe ka to tai ka ngwa na famia solo ka ko hono operationalize
o uhinga e ka tangata ngau e formal sector o wai o vai fau deua ke lava wi pay ai ho mea malu i wai ho mea lere wa ho api so ke mismatch ko ai whakaukau e so pea osa ko ia o whanau mai osa ko ia ila ka kai go na ma no pise te tahai kau tu mari e pe fonwa ka ke whakaukau ange mea ko ini ala tu hataha masiva me informo seta ke kore no he ki pesete taha pesete fa ke ako i ne fa nau pe ulava o se me atu alu o ako he university o fehu ia ai leva he pangeia ai ngahi requirement o ku fitia ke tangata ngau he formal sector ene pe leva disqualify leva masiva ia me ne eligible ke no peseta ko hai o eligible pe kau CEO kau pule kau business he wai na repayment fa mai fa kau ke wa na tolu so ke fa tu ta maki kai ke na hanga o tui o na wa e he su e kakai ya solo o ko ngau aki atonga ta fitu ka ko la mali fa kau ke ne vete pa ma fa lu fo o ku fihia pe ya fika waki au fika ta ka ko fenga whakaukau o ki au e mea ko ngau whakarearea ke te tui hoto wae he su e kakai pa te whakaukau pa te operationalize ia me wharearea he koe mea o kai ke solo ke u back off wa ui ai harea mai hataha me he kau whawhonga wharearea he kou tui ato e su e kakai o ko mahu inga ia ngau honau reo mo honau masiwe siwa he ai ke tau hiwa ke kau kaya akau o mai po vai mo mai po fra paipa kai ke fakau kai he ko lai solo kau au he loto mamahila he mahino yake ayanga e funga fakau kau i fale area fe kau aki mo report goni o pachete wanoa wata report goni ngowe na mauki kamata hihihi ko hanga ni fakau kau solo na o mai pot ngau ngo e tala mai ko mende mau fai ele ki kakai o mai mono ngahi lele ka mau fe mau ke mo o mai panga hang full million ke mau to sai hanga reba e fare area fata ke kupta hai wa ku fitwalu ko fare area ke ni fata tu reba wa kana ito tonu ke na report mai tala mai ko hang full million na mo o mai ko me e na mo hanga Spain ai ko me e ko no lai mai kakai ko ia mau ko ra te taun ke to hiki ha ke mau pacheti ke ala ko tani ma million ka ko e o se na mai o ta ka o mana tu ko pacheti ko no allocate ka to kyo ta kau mai me kakai kau taun o at ka ge ya ha o lai ya to ta mai to ta kau ma ho full million kai ke o mai o ripoti mai o ne no ko to mama pe ki au ia kai ke tau hiwa au ke kau minista au ke tau hiwa au no pere o ko tau hiwa au ke kakai ai te ulava au ke fe paki au pe te rea ko vi au ke kau minista au kau no pere he o feina ai whaka mamahe o nau whai ke kakai tai ai hanau whakawau te toni nau tariui ke paanga o nau mau awe Mona he bito e piven pero so tu ke foi project kun ku ke tala no ki ai he no pesete taha mania kapa lava exercise foi whakawau o me similar ke me he te se atu hanga he ka taha no ko no tonga lere pino o ke te malu i mohamia kana ngau e ki hange ko ke famatala ha i whakakulupu mai ha o foi kulupu ko ke te lava taha ai o hum ko e tama hum e ala tu ka nga fononga he kulupu ko ia hiki hake ko lo bege ospe wike mau e na pata fa fok pe na lue pa fe ai ka pa e hange ko lau peset na de wani matol no fe ka pa e lava o exercise e va henga kai holo foi a peset ta o faka i fie mone malo e feinga ka to e wa henga ko to
ke nau whai fo ngā o ka he tokonia ki he kakai ko ni masiva au pito most vulnerable one ki ta no ki piven he ko tui mahalo ko ne tu ko ni ku tangari fe unga hen ka ki fa osa mo ka pau te ha me te ki fa os mai i he no ka ki e ka tu me ko fa ilo o ia ko e solo mana tu e taki lere mai ko hopo ko na me e fo o e ta approach au pe dia ko ke ta to ai tau ha ta to respond e round of appeal ala pe tau ai ko e fu kapave ven ta kai ke te va ko fai lo ko ni fu ilong au pi ai ta imagino ya au no ta imagino lao ko kai to nga kai solo ko to ilong au pi to ko ke na ulau e ngai tu pun fa mawanga ke mga tu ngai he ko was raise a standard of proof ya me he civil case civil matters a feelings of ke feelings of probability raise ya me ai ko hatikite was it too far to tikite fa imagina fa o so mai tikite fa ilo koi pa ko lau o tu mai lao he foi kau ha e magoe kai tu mai fa mo ni na cái na fe taula ki ga na alu faka palari ka gonto e opo te va ai foi me po he kai pe que anga fo que me tu fa mai tikite pa wai le vai te ki statement of defense pero he kai pe te vai a be ka tu ka tau alo que foi o po que to marian ma tu ka talo tau ki fare hopo mo ta pe tau a frava na mata pa fo o ve que ta ki ai age foi na godi foi mata pa fo kai pe que tu que na que le ra que pe na foi ele go que se taula que mai mo e me ai ko foka ilo ko he kakai he kakai e wahenga pe ko foka ilo ko he kau quantity na mo quantity e foi lo he ki moto ko fereti ula kai me pea okay ka koe tati ki koe ka ta loya ko ya sifa tu ta faiwa kai wagi ta ilo ko ilo pe ta alu ta fu hi fa pa ni pe ai ka mo ni de so la ni ko ton be foki ana ta ko ni ke fa ilo tu ke he ka pau ku ngau aki ai hani i hia o te ke mu mai ta ko ni ke ne fa ai fa ilo ko ne wa be na ton he ko tu na hoko me ko ni to ta po fu na pe ta ka ka kai ko wa hinga na ni fa pe ne ta tikite pe ya ana ine tu ko ya ka ko ni tu ko ni ko fa ilo ko ni e piveni o ku fa ilo he la fili ko a wa valu pe fa ilo pe i tu fa ilo hia ia fa ilo la fili fa ilo la fili taku sai ko na mahino ko nga he ku se pe ku nga manatu i hake ko se ko la he ka kai una talanoa una talanoa ki he o wai fa ilo ka ku te fo ke fa no ko ha fa ilo ko sia o hatikite me pe ka ko na ku wa te tikite piveni taku sai ia ke tau tu ai hoko atu ku taku he ku ilonga au pito pe ai ai failo he uhinga lele o failo pe foi tau pe e ko que ai un lau ko que fe tau la que ai me matunga failo pe me lau o mau ai ko que le que au pito ai imagino fa lau kako pika o sucia e foi hala fo que fai lue ai ko fema mai fo que foi a kanima que o anga detalhe o anga detalhe kako o sanga no o workout
Ele pega que ave hatari. Katau sio angeke folau e foi. E te Maria que mane ai hopo tagina o mai ko ground of apiro na o bege fa mau e de te tama e fa necessita tokanga mai fa mau pe ko ka response ki he ngai ground of apiro to ki mai e fa ita e Kui. ko tari ko ia o silau e au e ground of apiro ko kapaveve ia. And I don't want to waste my time que o te respond. Na tampai le vai fai necessita. Te lava email i mai peko. E me peko na ku fa mandara ke peke ave ke pe age. Pau o atu le vai. O tu email i at peke ai ko si lava yao o kapaveve be no substance ni age ni hanga o fa pipiki. O taula ki ngai ki la. Pea hau foke. Ko viene maale. Hau go tu go for maltani. O for madara me be exactly what was. What is it now? Now go. Ka ko ni so. Ko hopo ko ni ko te ai. Hei ka te utari foi. Ke pege ke te aha. Stay tu pege na feta kai betam fai lo me fa mau. Aia ko ni tua na ko ia ka pai ka ava statement ko mo tai ko mo hua ki fare hopo pa mo tokio pe o tala no pe ai ki foi fofonga ko tiki ka ni expectai direva he pa mau angai hopo ke fai mo fai o mantu ko keisi ana utol ke na hanga o blue ko ia ku ka ko tutunia ko he lao o mai a ka hanima ke o atu ku response ya mo file have discovery boga ku affidavit ke avile no tifeng chagiau is a waste of my time tu bege na u feta ka go ta habe na ke si na u bio pa fai tu tonde ya e ko sa ka ya solo ilo ile Ako foi me e de to mari e ko sai a foka he na ngau e ke loto tau te ia e foka po ye na sio Mari a bit sai be ko nga ko na te toki polokalama faos i he wika hau ko tu be mahalo ka pau ko pule lul ko to pule lul pe ko ni osi e polokalama ko ki ta uni ko tu ya be ki ai pe ta to foki me ko e ose nga ha malo lo ku mahino a ho ke fa ho ko ho pe ta to ki lu e tu ai yo sai mani to fok me to ya ko o si ho po o te canceli be ti ki te ya mau sai piven ka ku tu mau ta ki fe ungai ga te at pega pau te ha me ke te ke loto ke te fa hoko mai ko tu mahalo ku ko ko flower pom ki vava ki tana tunga ako katolika va vava koi ko matapoto a ke lana he na u taxi ke lana fo ke valfito koi pago osko ne fili gonda ton fito o kana fo afe mai au ke lana o ke sofona ke na tana tunga o puna pombong i va dono ka be ya haki kaulai vi ai ke hanga o ai ke connect mai ke ka ko milestone pe o halafononga o ngai moi fe lau sa o whakatoa fa malo te whenga maari ya ko fa moi moi pe ke ta kau whanau ma kau moi moi tō moi ngai programa ane o peta leite ne vai ko nau fe nau fe nga be ke ma be tai me tu fa malo lo kau o fa sol on la pito malo pito e piven o pat ke te koe pe mo nga o fa hena ka to ki filonga ki i he wike ka hau
Whamalo atu e kainga i he lava koe tau polokalama koe ia FATUFONUA fo au ki he wikeni, pe hange koe mea ku whahai piveni, ka lahi pe ngai whatongia, pe lava ke ki ngā tolo mai ke poni, ka ma whamalo atu ke tiki mou tolo, i he lava ke mou mamatai mai polokalama, tau toki polokalama wha osi i he kotu i peka pule lula wiki ka hau, aia koe ngai polokalama kotoa me he ni osi kotoa ia i he wiki ka hau, whinga ke ospe he pule lulu, ka toki aha ki polokalama i ka ke malawa i hawhainga uhinga, wha oski he pongpong tō pule lulu. Ka koe pule lulu, tu sita me pule lulu e whinga ke oska toki e tau polokalama, ka lama ke mau hatau taimi ke tau teu Christmas i me whaas tau, ki whangaloko atu e tala noa, ki ngai mea whapolitikare, ma ngai mea kotoa ko ia, tau ki iafe tala no he kolosi mo Nasareti mo ngai whetu ko ia. Pe te whenga vewe ka au ke atu haki i tau ki polokalama tā whasi pe mo Christmas mo ngai pōpoaki. Tui te toki whakaukau ke weekend, ko e apongpong whaku whai tina ko ia ai apia ko konstituko wa high school, whahoko ia ki manukau, ka pa oku ke whia mau ke kau mahi tina ko ia, pe oku atake ke whetu taki mai, ke telefoni no ataha, ua noa nima noa ano noa fitu, ke wakai hange koe whanongonongo na wadu, mo ko ila mak osi tikite, ke hao peke ta alu kia i ki o ngā ke wanga mono i koe matapate ke mana te whaakaka koe si o whai waha taimi koe hanga ke he peko kau tari totongi ano ki iri ke tō ki he loto tina, hula pāhia, kai pāhia, pia mo ke alu ke he pā o inu pāhia mi ai, nam pāhia i he pā, ko ia i koe ki whamanatu atu pe, koe e laivi ate tau tina koe ni, ki he kolistutu ko high school mo ki mo tōmi waulahi, ke mo mamata mai whainga whetu upete ke iai, e laivi atu ki ai. Kai ki ngā tai o whamalo lahi atu, ke tau kau sponsor ki he South Pacific Loans, ke toko ni mai pehe tau ngahi polokalama kotoa pe, no balungeau, walu, hiwa walu, o holea ke starik tupo, pe hataha e nau kau ngawe, te nau lava o toko ni atu ke te koe, ka tau whare wala koia i loto, nuk alofa, hanga atu ki he tau mo piau building, page fashion store, ua fitu tolu ni maono, walu ono, nima tolu ono, lava tu ki ai, whatau hao wala me ai, talangi ki ati nginau tolu, na whanongo he polokalama koe ni, kono tuwaki atu, lava ke nau o atu hau discount, wofi atu foke Christmas me whastau, where, ngahi wala o he wala mari, wala polo ena, wala mari e lava ota, pe he whaka whainga wala pe, wala ke polinsia, te ke alo hula aki, alo pati aki, mo ke alo polo aki, mau kato atu ia i he page fashion store, i loto nuk alo huafito ni maano, walu ono, nima tolu ono, te ke lava o mau atu ai. I Heaven Kitchen, i he whika whitaha, Portage Road, i loto o te huhu, ko tau whare kai seafood i eni. Te nau lava alo atu ki ha o Christmas i o seti ho te bile, ke kaia hea mea kai tahi koe uo moe hafua, māsolo moe hafua, ma koto atu ia, i Heaven's Kitchen koe i fo atu. E nau mea kai tahi seafood. Kai ke ngā tahi ko tau live stream, mandu ia. Kau ke whia mau ke whai tā, i hao whainga kātoanga, me he weekend ka tuko ni alo atu ai tue ki he, au ke tau ka hau, whetu taki mai ki telefoni, noa wataha, ua noa nima, noa ano noa fitu ka lere i atu au, o hulu i e ngai programa ko ia ki sio mai kai ngai family me ngai fitu ko toa pe i no selani i mamani te na lava o mamata mai ki ai noa wataha ua noa nima noa ano noa fitu ta i mai puka deposit mai tola te au ke lava o maua ke booking i e gue mai ngai booking ke toki totonge toenga mana tu ko ke mama fire maula stream mama apito ka ke ngatai ko e malo ka tawai whanongonongo pe ko lava ke mau atu ko e lava e tawai polokalama ko ia ki he weekend tapto ki whetaulaki pe i he week ka hau e tu si te me pule lulu ke whao setu ai ka mo me a Loto mo ua e kuoke ki te whaka lau ki a kita e kelesi o e opa ne ke li
malaka ho I heavy sone oponia I see no toni kia koe amusia mu asia o fatoa e okunonga e mohenga o e manatu amusia mu asia o fatoa e okunonga e mohenga o e manatu e okunonga e mohenga